Genesis 18 verse 1. Amen. uJehova wabonakala kuye ngasemakoni aseMamre ehlezi eminyango wetende ngesikhathi sokushisa kwemini. Waphakamisa amehlo akhe wabuka, bheka amadoda amathathu ayemi phambi kwakhe. Wathi ukuba awabone, wasuka eminyango wetende, wagijima ukuwahlangabeza, wakhothama. Wathi, Nkosi, uma ngifumene umusa emehlweni akho, mawungadluli encekwini yakho. Makulethwe ingcosana yamanzi, nigeze izinyawo zenu, niphumule phansi komuthi. Ngizakulanda ucezu lwesinkwa, nithokozise izinhliziyo zenu, andukuba nidlule, njengokuba senifikile encekwini yenu. Athi, yenza njengokusho kwakho. U-Abrahama waphuthuma etendeni kuSara wathi, sheshisa uthathe amaseya amathathu empuphu ecolekileyo, uyixove, wenze amaqebelengwane. U-Abrahama wagijima, waya ezinkomeni, walanda ithole elihle nelinonileyo, walinika encekwini. Yashesha ukulungisa, wathatha amaqhanga nobisi nethole ebelilungisile, wakubeka phambi kwawo, wema ngakuwo phansi komuthi adla. Amen. Amen. La sifunza khona indzaba ya Abraham. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wavela kuAbrahama wamtshela ukuthi Abrahama phuma uyeveni la livele ngakutshengisa lona. Then uNkulunkulu he made some promises to Abraham. Wathi ngiyakwenda sivele esikhulu. Wathi uNkulunkulu kuAbraham, intalelwane yakho iyoba ngangesihlabathi selwandle. Wamkhipha uNkulunkulu Abraham wambukisa ethu lesibhakabhakeni. Wabona Abraham wathi uNkulunkulu inzalelwane yakho yoba ngangenkanyezi zesibhakabhaka. Igama lenkosi malibongwe. Lithi one of the good days Abraham waphila impilo yekuba expectant. Wena lokubambe impilo yakho ukuthi uphile impilo ungakagazi lutho. Wagejwa lilanga lekhanjelwa kwakho la kugejiswa ukuthi bokude bokathi ugazile. Lithi one of the good days asehlele emathendeni aqhubeka nelehambo lwakho waqhamuka emadvodza lamathathu. Lithi when he saw them, lithi iBhayibheli waphakamisa amehlo akhe wawabona, wathuma kawabona, wangawadedeli ukuthi endlule. Number 2, what discover ukuthi lamadvodza lawa akusibo nje bantu, but bantu labavela ezulwini bagcotshelwe utawuletha i-turning point empilo yabo. Oh my God. Lithi iBhayibheli when he discovered ukuthi labantu laba akusibo nje bantu phakathiwa wagijima wakibo wathi uma ngizuze umusa emehlweni enu ngiyacela ukuthi ningedluli kodwa ngenisani ngami. I love this. Lithi iBhayibheli masinyane yonke into bekayena Abrahama he was quick, because when you want to tap into your blessing sibusiso asisa abantu abahamba kancane. Futhi sibusiso asisibo sebantu labangakagadi lutho. Wonke umuntu lo experience sibusiso kwi-result yokuthi unento bekayigadile. Number 2, waba nemoya yokudisena uthi labantu laba akusinje bantu, but they are the carriers of my blessing. I cannot treat them anyhow. Angeke ngibaphathe kanjani, angeke ngibadlulise esinoma kanjani, but I will give them a special treatment because they are anointed for my blessing. It's a Bible masinyane Abraham wathi ngiyacela ningahambi. Ngiyacela ningahambi. Ngicela ngimane nginikeze inyawo. Lithi masinyane wagijima wakusara watlalela Sara. Ngiyacela usukume sale usukuma manje bese uyashesha.
ucove singwa masinyane kunebantu basezulwini abalangephandle lithi masinyane wagijima wayeta inqebini wathi madoda ngiyacela ligijime nesibayeni ngifike nibuke lithole lelikhuluphele nalo lilungise masinyane bese niyaliletha silinika labantu basezulwini lithi iBhayibheli bathi bangadla labantu basezulwini kuthiwa lo munye wabo wabuta Abraham wathi Abraham ubisa out of the blue wabuta wathi ubisa wathi hayi ukhona ungani wathi ngalesikhathi lesi kulomnyaka lotayo by this time next year Sarah uyoba phethe umntwana lithi iBhayibheli wahleka Sarah uthi lo muntu wasezulwini wambuta wathi Sarah uhlekani kuthiwa wathuka wathi hayi mina ngahleki ngoba qambe mangaqali ngawe emangamadzala aqanjwa ngisara ngisho eBhayibhelini mama wathi hayi mina ngahleki wathi lalela by this time next year you will be carrying a child. But I want to tell you something bazalwane sasiyanikela kuthi kube Abraham akababonanga labantu basezulwini kube Abraham labantu basezulwini wabathitha njengabo bonke abantu bekayoqedwa sibusiso nesethembiso sakhe kuNkulunkulu wena lokwena ukuthi ithembiso lethithe taNkulunkulu lingagcwaliseke empilweni yakho kuthi uhluleka kubona abantu labagxotshiwe babe ngumhlabathi lovunzile wekutshala imbewu yakho kuze sibusiso sakho sitawuqhuma sonke sibusiso ngithi uma ngihlola iBhayibheli ngadiscover ukuthi wonke umuntu lo wathola sibusiso uNkulunkulu kukhona into layenta kuze ahlangabethe sibusiso sakhe lokho sitawunikela namhla sikade nje kutawunikela but sitawuhlangabetha sibusiso sethu but you need to discover ukuthi hayi angedi nje ethendela angedi kuphi but uNkulunkulu umbitela enzaweni yokuqhumisa sibusiso sakho namhla ebusuku ngifuna sitabe ematholo ethu ufuna silethe simo sethu phambi kwaNkulunkulu and then emva kwalomnikelo uyabuye siyakhuluma umuntu wasezulwini athi ngalesikhathi lesi kulomnyaka lotayo but kutawudiphenda ke ukuthi uyabona yini lithi iBhayibheli uma Lothi ahlukana naAbraham kuthiwa nabese liyavakala liphimbo laNkulunkulu Abraham lathi Abraham phakamise amehlo akho ubone ngoba uNkulunkulu akasebenzi ngebantu labangaboni oh my god hey wathi phakamise amehlo akho wathi libuke lelive wabesuthi uNkulunkulu as far as your eyes can see I will give you that land you are a result of what you see when ungumphumela wanakho lokubonako yini namhla ebusuku loyibonako ngiyacela ngifisa kusheshe namhla ebusuku but udinga ukuthi kube nelithole lonalo lena lekufuna siyente namhla udinga ukuthi kube nelithole lonalo egameni likaJesu kuthiwa masinyane wabamba lithole walihlaba kude lo wamtshela ukuthi ngiliphe lelikhuluphele but kukholwa kwakhe wabona lelikhuluphele bafunza iBhayibheli incwadi yamaHebheru chapter 11 verse number 4 lithi ngekholwa Abela wanikela akanikelanga ngelwane kuthiwa ngekholwa lokusho ukuthi wahamba kukholwa embili kukholwa lokwabona ukuthi ngiyiphi lefanele kuhlatshelwa uNkulunkulu bese lithi iBhayibheli loyo mnikelo wakhe loyo awuthulanga Abela nalamuhla solo uyakhuluma umnikelo wakhe wadiscover waqala wabona before Abela ukukholwa wabona ukuthi no sihlale sinikela but ledemanele I need to say something ngifuna ukubona umuntu sesiyanikela yini oyibonayo ayi ngicakusho lokho manje abafani bantu uhlala eshenjani umpostoli bafani bantu khona abantu othi uma uhlangana nabo they speak a word your life change for good abafani bantu nebantu lothi ungatshala kibo kuthiwa Elisha wake wathi kulo muntu umfelo kaDlalela ungadli wena uthi lo mfelo kaDlalela Elisha lapha endini kunaflawa lomncane lo flawa lokhona so unele ukuthi ngidle bese ngiyafa lena ngilimade eBhayibhelini uthi ihlobo lokudla lolwento umuntu afe ngoba sikade ukuthi ungadla uphile uthi kodwa lo make lokudla lokulapha endini kwenele ukuthi nidle bese ngiyafa lithi iBhayibheli Elisha wathi kuya no kulungile wena akutakubulala
but so that I can neutralize the dirt in the food. Hamba ukupheke bese uphakela mina eqala. Uthi wasekadile wabe siyamemetela umuntu wasezulwini. Wathi flour nemafutha angeke kuphinde kuncamuke endlini yakho. Yini lo nayo ngamuntu ebusuku. Ngiyacela sisuke besilungele down again. Sibambe into. He had to see. Cela sibambe umnikelo wethu isuku ngolwazelo. He had to see. Kuphuka cela. He had to see. What do you see tonight? What do you see tonight? Babe siyabonga ebusuku egameni lika Jesu Kristu lo sisebenzisa khona lesingcwele nalosigcobile. Umphakamisile ukuthi yena abe ngetulu kwako konke. Babe siyabonga ukuthi lababheka kuya ngeke baze bajabhiswe. Namhle ebusuku sithi awutshala Nkosi nawo umhlabathi lovunzile. Kunento lengcono lesiyibonako. Siyathi Nkosi ukuthi ngale mbewu kunelivlo talikhuluma lelitagucula impilo tethu. Siyathi thoba Nkosi sithoba phambi kwakho. Yemukela iminikelo yethu nemihlatshelo yethu. Ayikhulume iguqule impilo teminyaka. Ayikhulume ihlangabetane iqhumise tonke tethembiso kaNkulunkulu etukwempilo yethu. Siyembukela kwena kwakho lokukhuna lokumangalisako ngelithi igama lika Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Singaphakamani bathandeka kwami enkosini sizeni ngaphambili sizonikela ngelihle igama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Mina ngangihamba ngiphile ezonweni ngingabonu buhle bezulu lakhe ngingabonu buhle bezulu lakhe ngingabonu buhle bezulu ebona ngathi siyanyakaza besinikela alibona igama lenkosi sengisholo lo ongene mhlambe sisanyakaza wabona ngathi uyaphithizela cha asiphithizeli bazalana siyanikela umthetho wakhona yona into besiyenza sengenzela mhlambe ungaze usale ngaphandle lawa bebenikela igama lika Jesu. My God, angabe bikho bathandeka osele bephutha siyabonga zingenza sekhaya egameni lika Jesu. Bathandeka obaba enkosini phakathi kwethu we have our very own brother kaNkulunkulu le makhuluma ngomuntu engithe mhla ngiqala nami ukuhlabelela ampostoli ngamlalela ngoba bengibusiswa ilento yokuthi ngiyamthanda umuntu ohlabelela icilo ngomthetho wakhona sidalwa sami nje umuntu nje wehlabelela icilo mina ngikwazi umjothi lo mfana uyabhora mina ngilalela incandweni playlist yami incandweni Christ Ambassador ngilalela iGlory of the Last Days ngilalela usibuzindela ngilalela nje leke nje laba abacula nje lamaculo lawa athephi ecelezi hayi o Lion of Judah angilwi angimelele no Lebo Sehobela angimelele nabo Lion of Judah mamurena wangasoro cha angilwi kodwa nje ngilapha kule yanto yabo yasendulo ethi khaya elihle khaya lami mangingeni esakweni mangiziphumuze iziphumuze haye
lihle khaya lami khaya lami khaya lami uthi abalami abakithi 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 abasomi abasweli ayatholwa safika thina sithi ngoba amandla ayatholwa Soke bathandeka ngiyafisa namhlanje samukele phakathi kwethu inceke kaNkuluNkulu ibikade ikhona na izolo kunalomzalwane ofike lapha wasikhonzisa before kuthandazwe sihlukane so ngicela namhlanje ukuthi uzosihola nje kule ndawana until siye nezwini likaNkuluNkulu uzothi mayisuka nje lapha bese sidedela umpostoli alibonge igama lenkosi ngiyabona abantu abasayithanda indumiso bathi nje izandla endulo kwakade kuthiwa ukuhlabelela kwenze njani kuyamthokozisa onjani odabukileyo khona umuntu okaphiliswa nje ukuthi kuvele kwadunyiswa endlini akashuna yezwe akathandazwa kuvele nje kwadunyiswa wezwe inhliziyo yakhe ilapheka usuka madoda alibonge igama lenkosi nami ngabe inkonzo ngapha ngathi sengamenya kwisession yasekuseni kukhona yasemini kufanele ngibuye kule yasebusuku ngafika kule yasekuseni ngakhonzisa eyasemini angababikho ngabizwa abanye ogogo bathi bhuti yini manje yenza ukuthi ungabibikho kule nkonzo yasemini ngithi minaye bekuthiwa ngizobuya ebusuku kwathiwa bekufanele ubuye nasemini ngoba mawuhlabelela khona indawo esiphila kuyo la enhlizweni athi eshiyazi labo gogo kodwa banentwana alibonge igama lika Jesu ngiyacela abathandekayo phakathi kwethu sihlanganise izandla samukele ubhuti usibuzi njena egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazareth umuntu inceke kaNkuluNkulu egameni lenkosi basibingelele kakhulu ngegama lika Jesu amen sibingelele ubaba umpostoli sibingelele umama sibingelele the elders sibingelele ubaba bonke nomama sibingelele iphathi mandla zendawo sibingelele omama obaba obhuti osisi nabantwana abancane ngegama lika Jesu amen kumnandi kuba lapha it is nice to be here ngibingelela ngegama lika Jesu amen
ngegama lika Jesu amen Jesus amen ngisindisiwe bazalwane ngiyamthanda uJesu izono zami zixolelwe amen nami ngasindiswa kusetendeni kanje sasindiswa sibaningile kodwa washo ukuthi uNkulunkulu ushade wayezekile uNkulunkulu wangigcina till today ngakuthatha kancane lokho kufumene noma ngathi